Inkuru itari nziza, inkuru y'akababaro ku bantu basengera kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Ubu ngubu rwose birababaje ibibabayeho, ariko mu by'ukuri RGB ariyo Rwanda Governance Board yamaze gushyira hanze itangazo rivuga yuko ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe iri hariya mu Ruhango ubu ngubu bamaze kuyifunga, ariko RGB yavuze yuko ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe yayifunze by'agateganyo. Ni iby'agateganyo, ariko iba ifunzwe kugira ngo babashe kubungabunga umutekano w'abantu bahasengera. Hasengera abantu benshi cyane, uruhurirane rw'abantu benshi bajya kwa Yezu Nyirimpuhwe, ariko RGB yavuze yuko ihafunze by'agateganyo. Rero abantu bamwe na bamwe basengera rwose mukomeze mwihangane kandi musenge cyane kugira ngo babashe kuba bayifungura. Rero bamwe mu bahasengera cyangwa bamwe mu bakunda kuhajya babashije kuvugira ku matangazamakuru agiye atandukanye, bavuze yuko rwose ari ibintu bibabaje, batari bakwiye gufunga ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe iri hariya mu Ruhango. Bavuze yuko hariya hari amateka akomeye, kandi mu by'ukuri abantu benshi bahakundaga, abantu benshi ntabwo biyumvisha ukuntu baba bahafunze. Yagize uti ndetse n'abantu bo hirya no hino ku isi, abaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ati ndetse harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uti abantu bajya bahava bakaza kureba ino ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe. Ati ariko nta kundi, kwiyakira byo biragoye, ariko reka dusabe Yezu wacu aragira ikintu aza gukora. Rero namwe mwese muhasengera, reka mbabwire uti mwihangane kuri iyo nkuru itari nziza, iyo nkuru itanejeje, ariko Yezu wanyu ari ikintu ari buze kubakorera. Mukomeze mubyizere, mukomeze mubisengere. RGB ishobora kugira irindi tangazo yaza gusohora. Rero mbahaye ikaze kuri Akimana Harriet Official. Wowe utarakora subscribe, please subscribe. Ndabakunda cyane, bye.